Jika bengin sedang ya kenika video ke bawah tasngi ngeskua ban kerpa ya pi boro bopinya follow ya kenika Instagram account ko jangi namar kidon ki bawah ang ba kim juyo ya ki notifications ladangi pelike ya ki video ki bathamai tiha kenika Instagram account pan ngi pentep baik mana kapor ya ki followers bangi dang shu pelike ya ka video ke bathamai hakini ki stories ngi shed upload mala kapor ngi pentep kum kane bangila upload video ke bathamai po YouTube bat ladapi klik ya ketika link ke badan teh jerong pensa yo sakawai pat ke link bat saklik biang sesisen bat kansa pen i baik syaka YouTube bat pensa i ya kenika video ke bathamai ti sungba follow yang i hapo ke Instagram kanang ba pen nomdo iki videos ki mingi upload thamai This is sempat ngi pnya sungpai pi boro shakaneka channel ke jangi bat hakaneka video ngin page yakaneka post ke berang slide tmai po Shillong Meghalaya yakaneka post la palai daka National Institute of Technology laneka NIT Meghalaya mentau benai arajar arpoar ke post kedai ad hoc faculty position haka electrical engineering department kelas date laneka tarik bakado bapila ban somen yiki applications kedai ho khatnyau tarik benai Julai arajar arpoar Ya kini ke post ke balai kawai ke salary lani ke tolop ke day 100% ajar hak si benai ke educational qualification kalau kumne pila de ban pendap ya ke BE lani ke BTech hak electrical engineering lani electrical and electronics engineering lani pila de ban pendap ya ke MTech bat ke PhD hakinu ki specializations jangka electrical engineering lani ke electrical and electronics engineering ki candidates ki belong eligible bagi berkuaban apply ya ke post pihak ban pendap bah ya ke application form ya ke application form pihak banyo naka description juga ke video ngalai pihak ban submit ya ke application form link ba ke email bat group pihak ban scan lang ki copy jong ki original documents ki jong pi bat pihak ban send chane ke email ID recruitment.ee@nitm.ac.in haka subject line jong ke email pi de ban thok kumne ad hoc faculty post hadin ke kerteng ke jong pi hadin EE hadin 2022 lada pisha shortlist pihak bandra ya ke original application form badru ki documents ki jong pi syaka interview kan long haka arphundru trik benai Julai arajar apuar ke official notification lane ka official notice ko balak penmi hida ka NIT Meghalaya ala ai po description jong ni video ti pilak ban download ba pilak ban pulih ka ada piko ban tip susu spang ki wiki details